ndabasuhuje ni ubwino TV Rwanda. Aka kanya APRFC biranze pe, biranze nta kuntu itagerageje ariko biranze. Ushobora kwibaza ngo ni biki byanze sasa. Ferwafa ubu tuvugana yanze ubusabe bwa APR Football Club bwo gusubika umukino wa polisi ubwo wagombaga kuba kuri uyu wa gatatu. Umunyamabanga mukuru yasubije ibaruwa y'ikipe y'ingabo z'igihugu avuga ko naho babona rwose ikosa ku cyemezo cyafashwe na Rwanda Premier League ngo basubike uyu mukino. Ubwo rero bivuze ko APRFC igomba gukina na polisi kuri uyu wa gatatu rwose kuri Kigali Pele Stadium. Ibi byose APRFC yatangaga impamvu igira iti twebwe imikino ni myinshi cyane. Ubwo APRFC yagenderaga kuko ifite match ikomeye cyane igomba gukina na ekipe ya Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 7 kuri stade Amahoro ku isaha saa 12. Yatangazaga ko yamaze kumvikana ekipe ya Police Football Club, impande zombi zirumvikana, hanyuma bageza icyifuzo cyabo kuri Rwanda Premier League. Bageze kuri Rwanda Premier League, Rwanda Premier League bitera utwatsi yivuga ko icyemezo kigomba kugumaho. APRFC ntiyanyurwa, yandikira Ferwafa ariko n'ubundi birangira n'ubundi muri aka gatondo rwose nibwo Ferwafa imaze kubitera utwatsi. Ibi byose bije bikurikirwa n'amagambo yari yatangajwe n'umutoza w'ikipe ya APR Football Club nyuma yo gutsinda ikipe ya Kigali igitego 1-0, bamwita Darikonovic. Yari yavuze ko rwose gukina imikino icucitse ari byo bikurura imvune nk'izibasiye Manchester City, Real Madrid kuri uno munsi rwose. Yabivuze muri amagambo agira ati mbere ya derby cyangwa se umukino na Rayon Sport ati dufite umukino wa Police Football Club. Ati n'umukino wari kuba tariki ya 7 ariko barabihinduye. Ati ntabwo rero bifasha abakinnyi bacu kuruhuka neza kuko murabizi ko bakinnye muri Nigeria, baraza bahita bakomeza barakina hano. Yakomeje agira ati nukina iyi mikino ine rwose ubwo ni buri minsi 2. Ati mu isi yose ninde wabibasha? Ati na Manchester City cyangwa Real Madrid ntizabibasha. Ati ntubibona se? Ati Real Madrid rwose ifite abakinnyi bavunitse 10 kubera uburyo imikino ipanze rwose. Ati ku mukino wa AS Kigali APRFC ntiyari ifite Lamine Ba kubera amakarita 3 y'umuhondo. Ati mu gihe Dauda Yusuf Seiro na Richmond Lamptey na Victor Mboma ntabwo geze bifashishwa kubera ibibazo birimo uburwayi n'imvune. Naho Ruboneka Jean Bosco murabizi ko yakinnye igice cya 2 nyuma yo kumara iminsi rwose atameze neza. Ako se ubundi reka twibaze tuti ubundi byagenze gute ngo APRFC yisanga ifite imikino myinshi? Reka tubyibaze tumanze tubirebere hamwe. Ubundi kugeza ubu ngubu shampiyona igeze ku munsi wa 11. APRFC ifite ibirarane 3 mu gihe andi makipe afite ikirarane kimwe. Nka Rayon Sport rwose, Musanze na Kiyovu Sport nizo kipe APRFC ifite nk'ibirarane. Hanyuma iyo mikino yose kimwe niyo yahuyemo na Rutsiro na Bugesera yagiyemo kubera imikino nyafurika ya CAF Champions League nyine ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ati nubwo amategeko avuga ko ikipe yakinnye umukino mpuzamahanga ishobora kongera gukina w'imbere mu gihugu nyuma y'amasaha 72 igeze mu Rwanda cyangwa ikinnye umukino yakiriye, siko byagenze kuri APR Football Club.
bimaze kuba rero umuco mu Rwanda, bimaze kuba umuco mu Rwanda rwose, ko amakipe ari mu marushanwa mpuzamahanga ahabwa umwanya uhagije wo kuyategura, ku buryo mu gihe ashobora gukina mu mpera z'icyumweru rwose zikurikiranye, nta wundi mukino w'imbere mu gihugu ushobora kujyamo hagati, n'ubwo haba harimo amasaha 72 agenwa n'amategeko. Nyuma yo gusezererwa rero na Piramide muri CAF Champions League, rwose APR Football Club yageze i Kigali kuwa 23 Nzeri 2024, ariko umukino wa mbere wa shampiyona yakinnye wabaye kuwa 29 Nzeri, iza kunganya n'ikipe ya Denzel ubusa ku busa. Kuri ubu rero Rwanda Premier League iri kurwana no kureba uko iyo mikino yose yakinwa byibuze, kuko mu gihe ingengabihe ya shampiyona yateganyaga ko imikino ibanza izarangira tariki ya 23 Ukuboza 2024, impinduka rero zabayemo zasize APR isoza imikino yayo tariki ya 4 Mutarama 2025, mu gihe kandi amakipe azasoza imikino yayo mbere y'uko umwaka urangira. So ubwo rero APR Football Club biranze kwanga, rero ubwo nta yindi solution rwose hari. Ikipe ya APR Football Club igomba gucakirana na ikipe ya Polisi ku munsi w'ejo kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'i saa 9. Agomba gutana mu mitwe, ariko ntabwo byagakwiye ko APR FC itinya Polisi, kuko ifite squad nini cyane ihagije, nubwo nyine hazamo iyo facture umutoza yatanze igira iti abakinnyi bakunda kuvunika cyane, ariko ashobora no gukoresha abakinnyi ba kabiri muri APR Football Club kandi Polisi bayitsinda pe. Iriya Polisi nabonye itsindwa n'amagaju, Polisi yakubiswe na Mukura, iyi Polisi ugira ngo hari ikirimo. Nubwo ugendeye ku mazina ashaka kwikanga bati Polisi rwose yakumerera nabi cyane, ariko iyo urebye ubona Polisi rwose nta kirimo, ntabwo iteye ubwoba mu by'ukuri. APR ntiyemera ikine, n'ubundi yatsinze ya Kigali ejo bundi, izo ntwaro zayo zose zidahari, zirimo ziragenda ziruhuka, hanyuma izo ntwaro zose nyine izazimanuremo kuri match ya Rayon Sport rwose ejo bundi muri weekend. Ikipe ya APR Football Club rero, ayo makuru niyo nashaka kugira ngo mbagezeho yihutirwaga, makuru aturuka hariya i Remera rwose muri Ferwafa, ntabwo aje ari meza cyane. Abakunzi ba APR Football Club mubyakiriye mute? Mubyakiriye mute? APR FC ni ikine rwose, ndeka ibintu byo gutinya. APR FC icakirane n'ikipe ya Polisi, ahubwo reka twirebera ahubwo hamwe turebe imikino imaze guhuza ikipe ya Polisi, kuko uyu mukino ugomba gukinwa uko byagenda kose. Reka twirebere hamwe ahubwo imikino yahuje ano makipe yombi, nimugoroba ndaza mbazanira n'utundi fact cyangwa se n'utundi statistique twagiye duhuza ano makipe yombi. Ubundi ni amakipe kuva 2022 amaze gukina match zigera kuri 5. Ni match APR FC imaze gutsindamo match zigera kuri 3, banganyamo 1, Polisi itsindamo 1. Nko muri 2022 ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, ikipe ya APR Football Club yatsinze ikipe ya Polisi ibitego 2-0. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2022, ikipe ya APR Football Club yanganyije na ikipe ya Polisi igitego 1-0, 1-1. Hanyuma ikipe ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2023, ikipe ya Polisi Football Club yatsinze ikipe ya APR Football Club ibitego 2-1. Uyu mukino ndawibuka,
ari ishiraniro kabisa. Iyo Kiyovu tariki 28 z'ukwezi kwa munani 2023 APR yatsinze Polisi igitego 1-0, hanyuma match iheruka yarangiye APR itsinze igitego 1-0. Tumajine ko hano APR FC nta bwoba na bumwe ifite, kuko APR FC yagiye yisasira ikipe ya Police Football Club cyane rwose, nk'uko bigaragara ahangaha ku mikino yagiye ibahuza. Ubwo ikipe ya APR Football Club ntikine Madusi bona umwanya, abamboma badahari bose bakiri mu bibazo n'ibiki byose baye baruhukaho, hanyuma ubwo bazaze rwose bashwanyaguza ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo bundi, wa gatandatu rwose. Ahubwo mugura amatike muri benshi, mugomeze mugura amatike mubashe kuba mwitegura ino match. Ubwo imyitozo iri buze gukomeza, ubu tuvugana ahubwo yatangiye Shyorongi, imyitozo idakomeye cyane itavuna abakinnyi kugira ngo bakomeze bitegure uriya mukino rwose. Ariko ni nabyo nabonye umutoza yatangiye no kubyubahiriza, kuko ntabwo arimo aragenda rwose akoresha abakinnyi ibintu bivunanye cyane. Nawe arabizi ko ntabwo iki gihe tugezemo ari cyo gukoresha abakinnyi ibintu kuburuza imisozi, ya myitozo nyine y'akasamutwe. Ahubwo abasore ni ukubakoresha imyitozo nyine yoroheje, imyitozo idakomeye cyane, hanyuma umwuka banarimo ni n'umwuka mwiza cyane, ni umwuka wo gutsinda, ko bamaze match zigera kuri 3 zikurikiranya bakubita. Ubwo rero ino match ya Police bagomba gukubita bashwanyaguza, bakomeze nyine muri iyo momentum kabisa, mwuka w'intsinzi. Ahubwo reka tubabwire tuti bonne chance kabisa. Turaza kugaruka nimugoroba tubagezaho training reports, cyangwa se uko imyitozo ya nyuma iraza kuba yagenze, abayikoze ni bande, abatayikoze abatabashije kuyikora ni bande. Meme niya nimugoroba twarayibakoreye, ariko kuri ubu ngubu nyine ubwo APR Football Club nyine hari biba byahindutsemo mu myitozo, hari abatakoze, hari abakoze. Ibyo byose nibyo tuza kugira ngo tubagezeho nimugoroba. Muze kuba muri hafi cyane, mukande sabone kugira ngo mwitegure, muze kubona notification igenda banshyizeho ikiganiro. Nayo undi rwose nababwira ngo mukande like, mukande no ku subscribe rwose, mujye no muri commentaire mutange idea zanyu, hanyuma mubashe kuba munogerwa n'ibiganiro ngenda mbashyirira hano ku Bwino TV Rwanda. Mukomeze mugubwe neza cyane, mugire umunsi mwiza cyane. Bye bye.